Halo, apa yang supaya Fibaroki para jor sasisin siakaneka channel kisah wayom. Dan para lok akan por sasisin biang ini ya keren siapangka football, but siapangka FIFA Clubs World Cup. Kapan aja mentah sakmat, hapo kari ame reka. Dan para lok kumbalong mentah sa mentah pala sistem senja pala saya step lah laban pendep ya kajingnya lah kai hakarau kebakat reu bat jan baro kitim gila laban penti kena ya lah de kino ki bala sak ban phaying no bat kino ki bandang irung pat saka kuwata final nga jiba bona phi la enjoy baban pa ya kaneka clubs world cup namar kaneka clubs world cup kadon sibon ki ai ban pasut na jangi bat sibon ki result kiba nimpoi perkhan ke klub Brazil, kalaban penlim ya ke klub nada ubah Europe, ke klub nada ubah Asia, kalaban penlim ya ke klub nada ubah Europe, bat kajing siap hading kloy, jong kita tukan itu lagi tim kum ke Atletico Madrid, ke Porto, napok ka FIFA Clubs World Cup, karena kayak pensultan nat abangnya pay ya ke football, karena barangnya caprang mentah atau apa, re Amerika. Ladap himpat tiba hado mentak menuban pe kan ka FIFA Clubs World Cup laban pe kam dan kam seu pisai da ka ba download ya u app DAZN Dance bat anda fila ada download fila ban si penrung ya u Gmail jong pi ya u password ya u Gmail jong pi hato patang ta fila ya ban pe free ya kan ka jing ya lai kai teman-teman ini poin ala ka phang ka bangin ya keren menta ka janmin hak biadai berkaneka FIFA Clubs World Cup hak biadai berkaneka jingmi jong tim kiba klan kiba laban pelim ya kita gi klub radba nada upa Europe aki ngana kiba bona phi phela sakhi ga jingnya kaya name step hak dengka Al Hilal Persia ke Manchester City manu ban poi perkhan hak ba ke Al Hilal kala laban pelim ban kenjat no ya ka Manchester City ka waina ki tim ka ba bon ki pakat bakan la bandai kuat ka la doru hakane ka FIFA Clubs World Cup ban ka tim mentah kala haban lek pai ying no hakaba kala sya rem no mende ka step hak Al Hilal da lai la saukul ka Manchester City ka tapang lai gol ka Al Hilal ka la ban tap hadu saukul dan para pang ka mga kuwap ni keren hanganay perkalong ba haba Ronaldo uong ba ka Saudi Pro League ka laday ka way na kita fight league ka league ka ba klan ba hapo haka pertay baro ka way ka league ka bala ban ya compete bat ki way ki league ba don hapo ka daw ba Europe ki babon na ki breu ki pandit kita ki nong kita ki ba keren hapo TV hapo ki ben la na ki Rhe ya Ronaldo na maru ong ba ka Saudi Pro League ka way ni ka fight league haka pertay baru ong ba kumbalong haka League 1 dita ka PSG ka halan reki way tim ketlon ya kan Saudi Pro League ka deka kita ka league ka ba khaj ba ka ba ki ba bon league tim ki ba ki dong ki ba klan ki ba bon kim snyo ya ham rei leng ba kan ka FIFA Clubs World Cup lalaban pensisya ba ka Saudi Pro League kadai ka way na gili ka baklan bor ka percaya ka ba kadon ya ka tim kum Al Hilal ka bala ban penlim wat ya ka Manchester City ka way na tim ka ba klan bor hada ba Europe apa ka jing yalam jong coach Pep Guardiola uba jenjar ban penlim rei men ka step ka Al Hilal kalala ban penlim da ka saja kan ka tim ka ba klan bor ba ada ba Europe dasau lalai gol dengan ngai pidang kan mawah ka hakitu kipor ka ba Messi udang don hapo PSG nah kalian nyogan ke klub Al Hilal kala thong ya Messi hadu $1 billion bau layan penyaso sakate ke klub Al Hilal hari kalian nyogan Messi ulah kentai ngakai ke bang kuat man keren ka por kalong ba haden balay iya kan ka result ngasubudur karena kada gajing bodur ke jong apa haden balik ikan ka result let's say Messi babe kelana maruk kan pelai penjasa kan ka tim hapo napo Saudi Pro League napo Saudi Arabia ndai jin lo da oleh penjasa menta Messi undang yok banyalek kai haka quarter final jong ka FIFA Clubs World Cup ndai namar ba ulajir bani penjasa sa ka Inter Miami
yo iba ka Inter Miami hakane ka FIFA Club World Cup kala syarem no tang haka rau ka bakat henriu haka bakala syarem jak burom hak madung ka PSG dan not la saukul te paralog takanehi ngam dadon sibun ki ai banyak keren henry takanehi nah ai kuble piki iwe ai kersan ka por ya kan ka channel kisau ayom bala da pimpat subscribe wa juklet ban subscribe bat share ya kan ka video sakit paralog ki ba thon bat ki ba isi ya pi shelang barok tar ngan sia to ya pi kendiat baga jingya la kai manta palat siteng senia kan long gajikan dor gajinya la kai ka ba itnat ba kata ka jingya kene bari rung sia ka quarter final apa dengan Juventus Persia ka Real Madrid saya mesti ka por siteng ka Dortmund kan ya kene ban yo rung sia ka quarter final Persia ka Monterrey detak ditangkat nih kata ada di sambiang hak wepat ka video ngai ku play baro ku play sibun ku play si hajar ngok